banera imikari ko nigira pastori ko kuma vuga Yesu mu mistari kuko ino ririmba abakobwa n'amahera kandi atari ivyo vyaduhaye ubuzima budahera. Tumaze iminsi twumva abantu bavuga yuko bakorera Imana muri inosi yacu bakagira n'izindi nyigisho ariko ijambo ry'Imana ritazi, bitewe nuko abantu bo mu misi y'iherezo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo ca Luka igice ca 18 umurongo w'8 handitse ngo mbega nk'umwana w'umuntu azozira mbega azosanga ukwizera kw'isi. Ivyo nivyo byatumye isi yuzura mu nyigisho nyinshi zivuguruza ijambo ry'Imana ariko zikitirirwa Imana n'ijambo ryayo kandi atari ibyo. Abantu benshi kubera gukunda ibyaha n'ibinezereza n'akamenyero n'ibihimbaro byo muri buno bugingo baragiye barema inyigisho n'amadini ariko yigisha ibinyoma, ariko cyane cyane agakuraho ibyagezwe by'Imana yitwaje ubuntu n'amaraso Yesu yameneye Karuvari. Nimba ingufu zanje zofasha kwigengesera none umusaraba wowe ufise ugwahe ruhara, wowe uvuga ko ivyagezwe ari byo bikuyobora, je mbona wo bireka kuko utazobishobora, ushoboye ibindi kimwe kikakunanira bwenzi wanje byose ubuhejeje kubivyo. Abantu bigisha ibyo bintu byo kubwira abantu yuko amategeko y'Imana canke ibyagezwe by'Imana byavuyeho ni ba abantu baba bashaka kwisi ni nabo bononye inosi, kuko uvuze ngo igihugu amategeko y'igihugu aveho abantu borara bibanye, borara batemanye, borara bakoze ibintu bikomeye, hoba makudeta, hoba kwankana, hoba ibibazo inzubozi tobora ukuyeho amategeko amasanganya yorara abaye, abantu borara bashwanya amaraso yorara amenetse mw'isi yoba menshi. Nimba amategeko y'ibihugu uyakuyeho ibararyo ay'Imana ayo yose yeneye nako ayo yose ayo arongoye ibihugu nutuvungukira ko ku mategeko y'Imana. Iyo uvuze ngo amategeko y'Imana ngo aveho ibyo ubushatse kuvuga nibo uvuze ngo dusenge ibishushanyo uko ari cagezwe kuvuga ntimugasenge ibishushanyo, uvuze tuzovyikubita imbere tubisenge aho cuzana idini ripfukamira ibishushanyo kandi bitemewe, uvuze ngo tuzotuka Imana tuze tuyititura tuyivuge ku by'ubusabusa umuntu Imana yigire nk'umubyara izina ryawe rifate nk'uko ushaka kuko ari cagezwe kibibuza. Uzoba uvuze ngo abana ntibubahe base na banyina kuko icagezwe ca 5 kivuga ngo abana bubahe base na banyina kugira bazorambe. Iyo uvuze ngo ibyagezwe by'Imana byavuyeho kaba mu idini babyigisha umuntu aguhagaze imbere akazara kubesha ibintu bitanditse, abavuze ngo abasambanyi basambana inyota ihere ntawe ubafata, abantu bacana inyuma barenga ibigo, abagabo basambana, abagore basambana, utwana dusambana, inkumi zisambana, abasore basambane kuko icagezwe cyo gusambana ubugikuye uvuze ko Yesu byose abimariye Karuvari ku musaraba, uvuze bibe ibiturire abanyonyezi b'amoko yose ibyo byaha byose bibi, uvuze abantu bazipfuza ibya bagenzi babo babagirire nabi babagirire ishari, umuntu mwanka na gato cumuhisha no cumuhaside, uwaguze itongo gusumba ibyo waguze curara ubabaye, wungutse umwana yatsinze amashuri umugirire ishari, ukuyeho ibyagezwe 10 isi yociba nabi. Abantu ntabwo twoshobora kuba kuri inosi, isi yohinduka umwavu, yohinduka nka nyabareka. None muri ino misi yacu abantu bose bigize abakozi b'Imana, umuntu wese araduka akigisha abantu ko Yesu yabimaze. Ibyo bigwi ni inyigisho zikunda abantu b'abasore n'abantu b'abagore benshi, abantu badashaka guheba ibyaha wakoma komati gicaha n'ikintu ngo turi mu buntu. Umunwa araba wawutokuje ngo Yesu yarabimaze, inzara wongeye kizindi ngo reka ngo Karuvari ngo menya Yesu. Abo bantu rero benshi muri abo usanga hari n'abavuga ngo basige basoma Bibiliya ngo mukirasta ngo Yesu n'umurasta, ngo mama ngo Yesu ngo bya bindi nyene ngo n'umustare, abantu ngo n'umusuperstar. Yesu wanje n'umusuperstar, Yesu wanje n'umwami waswa, Yesu wanje nawe bingana. Abandi bakavuga ngo Yesu yaradupfiriye, musoma isura Grace ngo yabimariye ku musaraba, ngo yarabimaze, ngo abiteramwe imisumani, ngo ubu ngo twe ngo turindiye gusa ngo kuja mu ijuru, ngo nta bindi bintu ngo tukwiye kujamwo ngo by'amategeko ngo ibyagezwe byavuyeho, ngo turi mu buntu, ngo yaratumeneye amaraso, ngo akira Yesu, ngo akira gakiza, ngo Yesu wanje, ngo haleluya, ngo amen. Mama ngo amajipo maremare ngo mukonka pantaro ntiwambare, mama ngo nta mukristo aja mu kabare ngo bisaba ugende wiyenga kugira Yesu akwemere, ngo make up n'iz'amajini ivyo bidashire ngo mbaragu megura shetani. Wamubwira ati nta muntu yambara ipantaro abanisha azoja mu ijuru, ngo yareka ngo turi mu buntu, ngo nta ngo ibyagezwe n'ibiki byose ngo ntibikitugenga, ngo Yesu yarabimariye ku musaraba. Umuntu wamubwira ati wowe rabi ngohe wamoye wasize amarangi ku ngohe amahereni wayasize naho nkeka taja, uwo muntu akakwanyira akakweremeza yuko Yesu ubuntu bwiwe buhagije, ahubwo akakwereka ko we nta makuru ufise utamenya ayo makuru ko Yesu yabimaze.
abantu bakiberaho mu midegembyo w'ibyaha, atambara mini umubuze, adatukuza iminwa umubuze, atitukuza ku buryo ahinduka nk'umuhwi ngo umubuze, adashobora kwambara bibi umubuze, umusore agende mu birori ashaka ntumubuze, ugize umukomakome arakubwira ngo turi mu buntu. Ubu hariho n'idini ngo ry'abasore, ngo ry'abantu bakiri bato, ngo baba generation Z, ngo kubera bashaka ibidrede bisaba hazeho Yesu w'amaderede, kubera bashaka bisambanire bisaba haje Yesu yemera ibyo bintu, ngo nuguhana, ngo mbere na Bibiliya ngivuga ngo gusabye ngo uzomuhe, ngo bahana byose. Ayo madini na Satani niyo yatumye isi yacibaguki kabambi, aha abantu basenga ari benshi ariko isi kaguma ibambi gusumbya muri cage cabasugokuru. Ibi bintu bya Yesu na Bibiliya bitari bwamenyekane kuri uno rugero, byo ni byiza, ariko ababitwaye muri no misi benshi si beza. Isi ya kera itagira Imana ya Bibiliya ngo bayisome cyane, ugereranije ubona ariyo yari nziza kandi itariza Imana na Yesu nk'umucunguzi w'abari ku isi. Aya masomo tuyitondere. Ijya mbere Yesu yavuze muri Yohana 14:15 ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanjye nzosaba data nawe azobahundi mwitsa ngo azabane namwe. Ushaka kugira mpemu yera tubanza tukareba ko itondera ibyagezwe 10 by'Imana biri muri Kuvayo igice ca 40 rigora ku murongo wa mbere, muzogenza mu mirongo ya 11 n'itanu. Iyo mirongo yose ivuga ibyo byagezwe 10. Yesu rero avuze ngo condition gukunda Yesu, kuko Yesu nta birafise ku isi, nta kariti yabamwo ku isi, nta gihugu abamwo ku isi mu mubiri ngo tuzomusure tumushira ibitoki n'amateke n'ibidaya n'ibirage. Oya, ahubwo Yesu kumukunda ntabwo ari kubiririmba ngo amarira atembe ku matama, ahubwo no kwitondera ibyagezwe 10. Uwundi murongo mu gitabo ca Bibiliya mu Migani igice ca 28 umurongo w'9 handitse ngo uwica ugutwi ngo ntiyumve ibyagezwe no gusenga kwiwe nako kubigisesema. Iyo umuntu aciye amatwi wakayazi bakayashiramwe ibiti, wabuvuze ibyagezwe 10 ntabyemera ko gahinduka umwansi wiwe, bigize ibwirizwa shingiro ry'Imana. Nawe uwo muntu Imana ivuze ngo ushaka usenga uzomaringa wisonzesheje, uzoshaka utanga ibyawe, uzoshaka uvana iki diplome ca theology ushaka ugikure kuri Marse, uzoshake usenge nkeka n'intumitume zure n'abapfuye n'abazimu ushaka ubagire uko ushaka. Imana ivuze ngo gusenga kwawe ni gisesema, mu Gifaransa ndetse ngo etine abomination. Uwundi murongo ijambo ry'Imana bitwereka yuko ibintu byitwa ibyagezwe by'Imana 10 nibyo bimenyekanisha icyaha. Abantu babyumve neza, ibyagezwe 10 ntabwo ari byo bikiza abantu. Munyumve neza, ndabaha akaroko kwa muganga. Bibiliya itubwira ko Yesu ari umuganga aje gukiza abanyabyaha, iyo ni A. Abagwayi yaje kuvura no gukiza ni twebwe banyabyaha. Indwara tugwaye ni icyaha. Iki cyaha rero imiti aduha n'ubuntu bwiwe, ariyo maraso umwana w'Imana yameneye Karuvari, arizo mbabazi Imana yageneye abantu binyuze muri Yesu. Umva uko bigenda mu Baroma igice ca 3 umurongo wa 20 handitse ngo ntabwo dutsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ibyagezwe bya bindi 10, ariko ngo ibyagezwe bitumenyesha gusa icyaha. Munyumvirize neza, muganga w'umuspecialist azi kuvura neza ntabwo apfa kuvura indwara ziremereye icamaso akoresheje nk'amasinye clinique, ahubwo barapima akagutuma ibipimo. Iyo rero tugeze imbere ya Yesu muganga ukahagera wowe umugwayi ugwaye icyaha, microscope canke scanner gupimisha kugira abanza amenye nimba ugwaye yihe ndwara, kuko unashaka kuba babara hano mu gatuza ariko harimo agwaye nk'indwara zamokana. Muganga rero w'umuhinga yabimenyere ntabwo avuze ibintu bikomeye icamaso, ahubwo ati genda bagupima umukoyo, genda bagupima umutima. Yesu yo tumugeze imbere, igipimisho apimisha ibyaha dufise ni ibyagezwe 10 by'Imana. Niyo mpamvu mu Baroma 3:20 bavuze ngo ibyagezwe gusa ico bimaze bitumenyesha icyaha gusa. Microscope ro kwa muganga niyo gupima gusa bakamenya ngo agwaye inzoka ya scaris, agwaye inzoka ya mibe. Microscope akazi kabagaheza, ariko nibaca bayiturira canke ngo bace bayita ngo bace bayimenagura bayihondagure. Oya, akazi ka microscope kabagaheza. Muganga basigero kukwandika ordonnance ukagenda muri pharmacy abuza gutora imiti. Iyo miti Yesu amaze kumenya icyaha cyawe akamenya ngo ujya ikisabato niwe ababyeyi uyarasambana ujya aripfuza uyasenga ibishushanyo uyarahira izina ry'Imana kuby'ubusabusa uyu yabajibe uyaripfuza uyariba
microscope ariyo byitwa ibyagezwe 10 by'Imana bya muganga yitwa Yesu akoresha bimaze gupima iyo ndwara bikayitora. Yesu aca kwandikira ordonnance y'imiti ati wokeneye kuja bakuvure rero. Ikintu tuvuzwa imiti tuvuzwa mu bitaro byo mu ijuru bya Yesu n'ubuntu bw'Imana. Ibyo abantu baririmba ngo ubuntu ari byo byitwa imiti. Izo mbabazi Imana yageneye abanyabyaha ziba mu maraso ya Yesu, izo nizo tuvuzwa. Ntabwo rero ibyagezwe ari byo miti. Ibyagezwe gusa ni gipimo gipima ngo umeze gutyo umeze gutyo umeze gutyo. Niyo mpamvu muri Yakobo rero 2 igice c'10 kuza ku 12 hatubwira ngo wavuze ntukibe n'wavuze ntukice. Wishi cyagezwe kimwe. Imana mu ijuru bifata ko byose wabyishe. Karikire hano ku isi ufashe 10 - 1 = 9. Icenda ukuyemwo kimwe bambe 10 ukuyemwo kimwe bingana 9 hani ku isi muri primaire ya hano ku isi. Mu ijuru 10 ukuyemwo kimwe hasigara ubusa. Hano mu ijuru ufashe 9 ugakura ko kimwe hasigara ubusa biba bipfuye. None ijambo ry'Imana kavuga ngo mukore muvuge nk'abagira bacirwa urubanza n'ibyagezwe bizana umwidegemvyo. Mu ijuru mu kugucira urubanza bazoreba ibyagezwe 10 bimwe abantu banka bankishijwe n'abagabo bakorera Satani badakorera Imana buzuye kwisi. Babesha bakabeshera Imana bakabesha n'abantu. Ubundi murongo mu Baroma haranditse 6 murongo wa mbere nuko tuvuga iki? Mbega twame dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Hari n'abantu bakora ibyaha akabikora bishaka ngo Yesu arihe ngo azobimara ngo yarabimaze. Abantu bakigira nk'ingurube mu bukirisu bwabo, wagira umukomakome ngo Yesu yarabibi ngo arabimaze, ngo Yesu ngo yarabimaze ngo arabibona, ngo ubuntu bwa Yesu ngo ni bwishi. Haleluya. Abantu ego ni bwishi, ariko ni bwishi ntabwo ari bwishi kugira ngo tuze twivayanga kubera ngo ubuntu bw'Imana ngo ari bwishi. Ubu buntu abantu baririmba bakaririmba nabi nkaho umenga nuruhusha rwo gukora ibyaha, kandi ari uburyo Imana yagenye ngo ibyaha ahubwo tubyihane biturandukemwe mu ngeso zacu. Umva uko ijambo ry'Imana ari kuvuga. Tito 2 umurongo wa 11 kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza. Aha binakuyemo bya bindi ngo predestination ngo upfuka kuvutsa uzoja mu ijuru ngo uzojayo ngo utarimwo nturimo. Bya nabyo nibinyoma tuzobigarukako. Butwigisha kwikunka mu rukutubaha Imana no kwipfuza ibyisi. Bukatwigisha kwama tudahugumba tugoroka tubaha Imana mu gihe ca none. Ubuntu bw'Imana bumwe bwo muri Bibiliya atari abantu baririmba hahanze. Umuntu wese yahuye nabwo bukagera mu mutima ngo bumwigisha kwikunkumura. Ikirundi kirakomeye. Kwikunkumura ukutubaha Imana no kwipfuza ibyisi byose. Bukigisha abantu ati ntibahugumbe bagashikama mu by'Imana bakabikomeramo. Ubwo nibwo buntu bwa Bibiliya. None ubuntu buririmbwa mu madini ubu n'ubuntu ngo bwabahaye umwidegemvyo ngo kubuko abantu bashaka. Ubuntu bwo muri Bibiliya ahubwo bukwigisha kuba umukirisu kikumu no kwimyoza ukabiheba, no mu nkanyari ukawuheba, kwimana kwambara nabi, kuvuga nabi uhereye mu mutima, kunegura ibyaha byose ugakunkumura ugaterera hariya. Ubwo nibwo buntu bw'Imana. Naho ubuntu bw'Imana baririmba aho hirya mu madini iyo iwanyu bwo kurekera abantu mu byaha bakazana ubumini bakaza menga bagiye mu kabare gutamba naho nyene umuziki muri karaoke ngo bibaye kuja mu ijuru. Ntabwo ari byo. Imana iturinde ibi binyoma izina rya Yesu.